Kamai patlap kawaman katau wa letes ya ki wabon jai ki kejut ka wa em hakliriat is Giant Hill District dewa psia na ka kilon ka Wika Guest House and Restaurant penharut ke Surak National Highway dawai pajba ya ka hak arpa witri uni ubenai da ukermen shella MLE katany kadwa ufada devasia wasayil de eu iduwai kerku kerdo. Hagani kesengi wai ya gani kalap da emlang o Manish Kumar DC ke is Giant Hills o es paslin additional SP ke is Giant Hills o Justin Dekhar kam o he chnong ka Clear West o juman lew MLA varim katany neite ki padar ki sistar na jrong ki wi ki he wasian wagi bacha khut singya bha. O Dr. Chiborki pala MBBS MD Pathology kam utre wa pait palai ya gani kalam khana wa ipoi perkhat yong o sedang kam gani kalap ha gani kathany to yo penjan ki lat yarap chaki pait ba lat ki ulai chaduk cha jengai I wadaw yarap le upenduna ye lut por kam jo ilut paisa pentib wa iru kom le tes ha gani kalap daman kat kam kajuk kat ni wada biang lut ki kor ki bor we yi uyo ya ki report hai por wasmat lang ba ki WhatsApp email la ne de wa wan tho na gani kathau Ijai tes waye uyo kantup na do yang ke clinical pathology, biochemistry, immunology, rheumatology, tumor marker, cytopathology, iwache ichai ni jo ongi ki tes liver, kidney, thyroid, tes chini blo wakiwi, na jarong waye le o tes ye kejut cancer. Ukermen shela hawa kelam kam ukong san yaro uyo Dr. Chiborki wasdang uda kam gani galap wanengkong ha ke distrik hei wa ong udaw yarap bahago yaki bru katany o lai pak tes we chem ye kejut hei por wabiang ne bahak kam gibru hi bunsin hei bu teng tepoi chay hei ikejun. Dewa pen kenmu le ye klat sendet u Dr. Ricky Sengkon klem tip ye daw wadang ha perdi yo chay yo klan irukom manu. Kermen wagani kalap u ko I maya ichania chaki ba katany we ki paj ba le uchim kabugi ka ne baha baro lai ki chaduk shilong hei ni daduna ilut porki kamju ka bai lai bai wan. Kiwi wan we ikalam pen daw pen nasib ya gani kalam dewa yuluti uman ikerku ya ki paj ba katany kentup yaw DC u additional SP wa Justin Dekhar. Kuble Cibor ni piwara pertu yang ngatok Dr. Ciborki pala ngatok no sinong lamar siang apo yang ki East Giant Hills District. Ta ngad pendep ya ke MBBS yang ngad po Navi Mumbai Maharashtra kadwa ya ke PG yang ngad ke MD Pathology de pendep po Jamnagar Gujarat ta forward marsindep pura MBBS da kre kamu junior resident doctor Nigrim sikat tugat ni swawo yo ya ke post graduation seat ta menda live post live PG ha MD Pathology wan per khat wa wayo chaga thanyong I wa kam ini jaj jingtes we kam ini jaj service wa buem gi leni dang duna bagi tani dai taw ni tai daw poi jing thu changa wa usdang no e kam gni ga jaj service knang wa yo gi bru chni cha than chadong chnat yong I yo I jing yarap hagani ga pathology lab yong I ye phu yo ye ki biochemistry test kam jo le kini gi hormones amjo gini gi electrolytes amjo gi JPU test ki umpenje kamte terter hagini ge lab yang I DMI ki fully automated analyzer knang wa yo pensup ye ki pajba yo I report hipor wabiang por wasman lengba ki mobile yang ki lengba ki SMS ne ki WhatsApp ne ki email next kema wa dewa emani ga pathology lab yang I ni daw yo yarap cibon pajba yang geni ga thany gedong ga chnat yang I dewa like ki ulai chaduk cha chilong le ne chugwa hati dewa safe pile e por yang pi amju le yo paisa pailan yang pi menta gini gi jat test yang ni lab yang I wai ga neduk sninong kong haduk sni sajan neduk por prachting haduk sochting wa dem bagi staff yang I ni gam ngale kamu doktor ni bentai consultation gi yang pi Kerman scam wa DWM yang geni ke pathology lab ni uyo e jing chekri wa bah dibentai pajba yang ke East Giant Hills District Kublai Cibon Heni wan kita ki lok ki jor ki wahayung asem ki pramarjan ki yang pi daw ong gi ma im yo bisai tang wa pin hi kamu doktor em ki jing snyau pi ni bah pi la dabam smai view service ba chekri ki pajba hagalan ki yang pi daw pui por wa ubrum em bisa ho leni mdap kete ki bisa tang wa pi ong bide ne benta yo new lock kwao e service ko batam daw pui kam ki te khep wa pi sacrifice pi dak wa hun pi uduna ye ganong leni de wa loss por tang wa ke respect ke jumaya yo pi ga chipon ye ke te nganu ong
wat he ikam ki nomi khmat ki bajet ki pai ba la I ladi ong bi ki bisa im yo ko mai tang wa handai ki jing maya I kam om di sami ki lok le ka te jing maya pai ba em lang ka chiru I bat ka te ka respect te hagani ka thau u yo phi ya ka te ka respect bat ka jing maya lang ba yong ki ni pai ba ki wa wan hagani ka lap ki yong phi te ju por le bonsen bil go ka confident yong ki patient da ka bupi ya ka secrecy tiba o ka privacy yong ki nuku reports njan ka te is mandatory dan re kata le chupun tip he o re kam ong da tip o da man lupa ya ka te tadi bupi ya ka secrecy le ni ka privacy ki yong ki claim pep it builds confidence ya I ki wa wan check ni ka lap ki yong phi ni bha bonsen ha ba ju thau ya le di ngangai anjan le di bun no perdi yong I ki walai le ya ka test ki yong ki hala ha ka skill lai thu report woro ya karbe yong kam nu mai ka report te ju bonsen nga ju ong ya le di to nga wa announce doktor ha khamat yong nga medio cancer menjan bo hitu collapse le ni kanu kujut ko wasen det he kam tu kom jo khi te ni te daw sau thu ba I ha pen tip yaki tangwa kam ong kong tu em kam ha pen tip yaki da te love and care klem pep yo yi ki pdiang pat kam ju le di ba pdiang ki ga te yo yi ki take care yo ban ki wa job ha ga te ching im ko yong ki sakawi kwa ong kham tam yaki prolog ki wada wan ha ni ga thain yo le se bunsen I jo emini content jo ong I wa hitus art go tangwa I mem realize ka transportation charge ki yong I wo lai de ni hadu shillong do ka bai gari la di chong da gari kamai to sanspa uwan biang is sanspa saka chaw di I boy sanspa ka sanspa tanga ngai o ha ka te ka transportation wo pelut I galuti la di lai ni yo le se boy 8000 to ong bides art ka te ka 8000 ya ka tai ka sanspa tam realize pi saka ka bai tes ki yong pi bedang saat cucu ko ban ya ka te overall yong ite la di chia wo saka chiak rap saat kini ka jinglut yong pi ha kini ka lap le tang wa ka wi ko jingmun toy to ka por ki yong pi mdup pi ulai chado chilong mdup pi pelut ya kite ki phau kan ta ki yong pi to kat tu kan ni kan ta di walai pi ni kam walai likhi e pi ong olai che cement plan ni ta walai likhi o in lai test tak na pi lai pi kat wan pi ni ka report de yo kate to ka jingmun toy ka por ki yong pi man ko koridor yo le si boy de kate ka por mo mut pi ulai che chilong lut pi san ru kan ta tang ha po kita ki san ru kan ta ublai miu te boy kur do ipi yi pi ko mai de ki lak ni ba jo ong ki kate ka lak ka yong I jo emi por favor go how im jo ki kate to ka por yo le si bo pi yi pi earn kate to ka jing mon toy ki yong pi